Ngisacela ukubuza msakazi, indaba zamaskandi ngayitholaphi? Kubingelele ngamukele mbule emakhaya kuSimanzonzo la sengiletha khona indaba zamaskandi esuka hamba phambili nefike ngesikhathi kuyitoze kulo mbule emakhaya ukuthi kulethele indaba zamaskandi njengoba isikhathi samanje kudoze indaba zokuthi UKhuzani usefakazela UZimdollar ngokuthi ekhwele dilika ungizwe mfamchunu sokhumbula ukuthi kusabalale ivideo esa-VN lapho khona ungizwe mfamchunu ekhwele dilika kuZimdollar kodwa ngaphandle ukuthi ngande ngamakho noma ngande kaningi nansi iVN lapho khona ungizwe mfamchunu ekhwele dilika khona kuZimdollar. Angazi ngoba phela le ntombazane inhlawuko nje edliwa yibandla kodwa angazi lutho na ungazenzela wakho ucwaningi. Hayi yena uyashesha ukusabela uma ubingalela. Uyabona nje nina nje lo khathi debelu laba nalaba abanye abasakaza abasebenza lapha. Ziphunga mpukana thina siphunga abantu. Nishawula umoya into ebekade beyiphunga impukana kuphela beziza kubo. Thina siphunga abantu lapha. Left and right. Ngoba into ethandwa abantu ngeke uyenze lutho. Ngeke niyenze lutho nezwa. Kanini Kanti UZimdollar apholisaka ngamaseko wayiphendula lencwadi ebibhalwe uyena ungizwe mfamchunu washo ngempela ukuthi yena usem-understanda ungizwe mfamchunu uthi lokho axoshwa okhozini ingqondo yakhe iphazamisekile uthi futhi noma ehlangene kushisa nyama uthi yayithenga inyama emqobela ungizwe mfamchunu ngoba useyazi ukuthi ngempela lokho axoshwa okhozini iphazamisekile kanti futhi asasebenzi nemali akasenayo. Kanti-ke uKhuzani uhambe phezu amagama akhe UZimdollar washo ngempela ukuthi lento UZimdollar itehle ukuthi ayiqonde indoda engalokhu ebhala noma enza ama-VN ko-Facebook nako-WhatsApp wathi naye umkhumbuza yena ngoba uthi naye indoda akalokhu eyihleba kodwa uyiqonda ngqo uze washo ngempela ukuthi uphinde lento eyenziwa huye eCarlsfontein etshena enye indoda ukuthi ayikwazi ukucula noma-ke eseshilo kanje uKhuzani kodwa abantu abaningi bamsola uKhuzani bathi lento yenziwa uKhuzani bengamele efakazise umuntu wesifazane kanje wathi umuntu wesifazane be-right ukuthi ekhulume kanje njengoba abantu besifazane bazi ngempela ukuthi bayapika kodwa yena njengendoda bengamele ahambe phezu kwamagama umuntu wesifazane bekumele yena uma ukuthi nenkinga aqonde indoda ahlale phansi akhulume naye ngalokho ebhala ko-Facebook. Mbule emakhaya kuthini uPaul wakho ngalolu daba umbona ngempela abalandeli bekhwela bedilika futhi uKhuzani ukuthi bengamele ekhwele edilika noma ehambe phezu kwamazwi gadla yena ungizwe mfamchunu kuthini uPaul wakho ngalolu daba ahlangane lapha kwi-comment section sibonge support enisipha yona till next time siyabonga. Singamthathi serious ungizwe lokhu wagula nje mhlazana exoshwe emsakazweni waphazamiseka lokhu konakala lapha kuphindanga kwalunga so ngiyayicelela nje nami uhlanya nje le ndawo siwenu nje uyabona ningamthathi serious sonke samthathi serious sezwani ikhona amatheni nathi hlala sithuka nje eheheza ngephimbo ngathi likasathane kodwa nje akusathi indwana umngani wethu siyambiza simqobela inyama adla ukuthi akasasebenzi